Bharatiya Janata Party East Karbi Anglong District Committee ahin pen nalitum pirangke abutung pan nanga chupateng pen nalitum apor ateng pen nang paling posi kicengsi bangen nalitum pan churupalo apen kopia posi nalitum pan nanga chupama pula bangke patumi hedjong ala dak West Karbi Anglong PGR along le amen pen hunger strike kedu laso incident pen masih kuson ni masih halat pusuluk sudah tumon doko pena joini masih laso putak nilitum komiti mate nilitum party East Karbi Anglong district committee ahin pen kado kawe Karbi Anglong East West arat tumpanduan apen ke asamal angkang kedu kado kawe arat honda ke pacini kang nilitum asisten kopima ma nilitum NPC ke pacini kang tung malah sob aputak ke pacit thangnya phansi nilitum hanang phaiglo asik ke cengsi lah hello PGR alam bangket cuning alam sitame kado ko beda cini lo non lan hangar strike do bom abang pubang pia songja pudum ta cini lo je pak man high power committee seng lo halatum committee ke seng hota kado ko beta do lo pela so committee long tame ke thek ke ding do ana bangke mate ex MP ex MLA ex minister Karbi Anglong East West long ke doan ke la so committee long do lo CM ke hai masik ke patir pilo Dr. Tuliram Mahang Sarsi lapen ke la so committee sengdera pisitame apong chingwai lo la so teng pen Karbi Anglong Autonomous Council ke cari penakai CM Dr. Tuliram Mahang ke cari a council ahin pen kathale po pusi nikre phuang bong pe sitire ngupra notification ta pilo la so phi amasi kuma ni penana tum high court along PIL piram dera masi lasa ametar bang kado we chini lo kedi lage la sub judice lang atima awardik klang kela amasi lat awardik la hello je la final awardik klang kriti ke bangke ke thali bangke ington nai pulasa order dukong matidi laso fan court order ke onara teng pensi CM ke hai mate Karbi Anglong Autonomous Council sitame ington ko koson lo Cita council ahin pen CM sarkeja pun ateng pen high court long la PIL ke file atum pen council non ta akes bang chedan bom la sila so posila ke thali bang amendment ke claim no daglo la ke madu sita me aron ke court aron bang ke arkanun e posi claim no daglo sita me lapu hin anatu lisorong farpen chenglok penanga na songja botum keja pon pen West Karbi Anglong phelang pielong chuche junjia kachisong teklong lo bangke nikre por chokde rapi nikre trok ke chokani halapu natu pulis atum arakombon pulis atum lo mursu derna pinem na pumasi Guwahati Medical College an kisu kelangi phansi ponder masi laso ahut laso pitu mane kopulo poi ho rumor pulo lake kunani man isya news klang rong lo je la tuman ke kaires ba kenne kangnang pon lo pusi pachit thang rong masi kumamane tum khotu ke hoy tun tadu ta hai ba kupine unseen force doji labangke ma ninje poneli amasi pune mat CM sara hembangke patumi me ke choklo lasila hai laso kachisong amen pen hem me ke ke hem rit kipri ba bangphan ke thenge chokla hai a culture bang aprang dulo lasinor bangke la atumi akes bang si kijusina nang po pusinili tum bangke pachinilo kadu kanda athema non lama kai ke kachibong chingchek pen ke jata chunche lasila so atumi incident bangke nilitum East Karbi Anglong district committee BJP hinten bangke pinrem lo pen ke munon philason avedena po pusika do bifanta chuningilo ba pachinilo apen ke ladak ajak bang ninje meme mane ladak a video clip long theklong lo jeta CM sarahem me ke hota aning si parong rong ason tat asin ta theklong lo la pulong tela ke festival kalimati bang ahem me ke ba bang ahem ki pridam jong si chingnek chini ekdom arong bohong pulong tela ke intentionally si ke claim tanang nak la pulong tela ke some pula unseen political force ta background atu du jima baduma puta tin meme la pule la si lahai ka chire si me ka khe phan ka chisong pulong te la son mane ke akahin wakam bang ke madu sita claim ke nahi lalo athema patumi bangket council tum ahin pesita me kachingwa ya phanlat hadak chuche junje kachisong tum pen kachingwa ya phansita me notice pilo la soteng in pensi patumi aning sambaji please dak dipu council conference hol long si kachingwa i palam do masi CM sar mangke West Karbi Anglong natu penana program patangde pemat dak baji plia prang jongjong sinang pali lo sitame alangli wang bom hus si hadak
tuare be anangele husi hadak sar hembang ke dongka hembang mi ke pichok lu la sono mati asi la sono bang ke claim pe nei madu sitame atima aja alam ke ko pulau pui ho Karbi Anglong ke pinang anajak kiting pen sitame East West Karbi Anglong ke CM सर के चारी के में आजोनी माने बीजेपी जितियो प्रिंसिपल माने सबका साथ सबका विकास लाहिउ पेन आजोनी मासी हिलिकोरा संग तुमका दो वेची ओ एट पेन नॉन के मोनसाम सी के दुबम अपर हुपेन जंग सी लसन काहिनो कल्चर पिनी नंग paklang turong polong te uwe kimi tim tamu nang cari undaji lasi athima kado kawe ki claim madu sida claim claim nang po lalu nili timahin pen ke pachini bangke lasi apen ke monsam ke de phanket non atima put East Karbi Anglong West Karbi Anglong sitamet district commissioner hin pen under 163 BNS ateng pen pangdak ponlu ke di patumia ni gangsam je mane muni chitong oe ba me meeting ta binu lahai hulu mati lahai pangdak lo lapen ke kado kowe Karbi Anglong East West arara tum sitame kroi nang aron helok ke thene aron ateng pen si ajar kam ta ke chok iji pen ke chingwai chingsai pen si ajar kam sita chunji aja ta problem non aja kisum ke bon lasi council ahin penda tikul lo pen ke Assam government ta ready lo chingi phan council CM sata dun po chief minister am video clip tan tumi theklong lo ke tu theklong lo je alangli ta appeal lo la jodi chisong bom tum phan je ka chisong abang ing ton nang pu pen ke sialam non het hala prak news po channel lo si theklong je ka chisong bang ke ka chividro lo pusi ke theklong ahok ne chini paka ke lang sitame la bang ke mission lo hai di mangupulo lalo ke chisong bang ing samjin ben ke chisong tami lagi nil tunta chidon dul sitame suluk soda ke chisong bang ke madu tak lenang ro lalu uwe ki mitum hanili tum akimet warsi jap onangi ben ke BJP ki claim bang ke lake mane violence pe kali non violence pen akiti Karbi Anglong a problem bang an susi dulang political issue ke thenai 244 article e ke pa implement ya kam taili tum claim nai lasi government fan ke chong duk du nai ben ke law and order finally tum mane ki chilem inang ne la bangke athima law bangke aporateng ben bang ame thang kam si chiklem polake lasi law bangke madu sitami reading mane bira lapen ki claim nang po hormuta kali posi lasi law and order bangke chipari deng dede rasonte pulo la puthon ne le putulo je Karbi Anglong East West sarap sitame Karbi Anglong East West pen Karbi Hampang Karbi Anglong long ke do kado ko bia khe phantame si pu man hedi bangta ilituma dim lo he sita alu bangai mane aluhi son sin nang dudun lo jaga khetum masih aluhi pen sitame le tum si bhong torang ne lo arona teng pen kang saina huning saina pen ke thale bang ke lake koda verdict final verdict jong si council hai hadet polong te lake thale vek pu CM sata kaita ninje ve lo me meeting lo sitame nil tum East Karbi Anglong BJP district committee pen ke lansi pachini lo ra